Wakomori wa tukufu mjiunda o harumaye masiwa ya Komori. Wakomori mjiunda o wanzemo ya Komori. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Renge miadi kana 16h30 ya Komori. Ngardonji ya mbaviri mwanese mbaviri zilio harumensi. Abonge comme d'habitude wakati unurinjia au monisani mbavi ikao ndezilio harumensi karnau kawale. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sha rirenge miadi ukana ile rainu ngardonji ya mbavi ili mwenesheni kaunde zimada za rihanti yabo mada ya handani rudokawi wone sabanu hauraji de situation ya jiria mwanamshwa hatu Fatima Mzee Saidi ikao yoyenshi harumayenti ya la shestiwa shalarenyo mumjini Fumbuni. Mada ya bili da wanuramba o daula haki ikao ngari aminiu kana haruma wandu watimizi jana na mango mitano wa daula haki ngwa jiunda wa harumensi ya Komori ngari juu warongoza banu ritonya swaha yujo kawelewa ngujo elewa sha ngam aminu kana ukatirzamba wa banu ngabo wanadamu watimizi jana na mango mitano wa daula haki wako yenshi harumensi ya Faransa wajiunda haruma masiwa ya Komori ngardo warongoza banu rwani Kenya swaha. Mada ya raru de situation ikao ijiunda harumu ya ambasadi ya Faransa ya Maroko ya ambasadi ya Komori ijiunda harumu ya mji wa Rabat iko Maroko. Mada yane de situation ikao maranziri angalia ndo bana manaranziha mada yane ngamuijuao abonge Wakomori watukufu na mrambie ukana yesongi njema alafu riendelee ni maudhui yatu rone sekana banu Wakomori renge miadi ukana karna ujouzia za mferzini ngabo wandu wa mararu wankonze karla wa uzamba wandu wa mararu ikao wandu wa umebori wangalia ho shau wandu wa mararu na wandu wa tabia za kiondoshe kau kwa na ushinda waribaeze hanywa ngardu endelea nezo ramba. Okay, marhaba menji yesongi njema amandeleo 5/5 abonge Wakomori watukufu. Wakomori mjiunda wa harumensi ya Komori. Wakomori mjiunda wa haruma bonzemo ya Komori haruma zenti mbali na mbali 5/5 marhaba menji rikanzari wone sebanu kana zetsu zabira huja rikawone seza hatu fikra shari kanzari mrasureni banu kana kabati wakati wenga uzima marhaba menji kukwa kaisi kanzari mwoneseni banu kana kabatu katonga uzima duka udekuraje haho fanya hizo ranu maslaha ho denonce izori sirio harumenti ya hatu sisi ngasi haruma poenzima de zembi neze njema kanga bonjema ngardo zamba kanga bombi ngardo zamba. Abunge Wakomori watukufu mjiunda wao wonzemo Komori nani mjiunda wao ndani mwa Komori amara ya bili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sentuzabira huja wakabangano la totwa bangano hilo le bangano la totwa Facebook
Alaikum salamu Mziani Abdu. Alaikum salam Said Hassan grand notable. Mana banu ngabo wandu watujua kabanu Said Hassan wa notable. Ngabo watongwa bangano banu. Senti zaralo no huja. Shasisi ziankiliza hatu. Ni hiki marlonio. Rizone wa banu leo. Ukana ekambuzi ifanya mtenje yokula hasara de mwenyo. Pande huo ngaruone sabana. Diruonese ukana. Kabati rongozi joka ushinda zirishangaze. Kabati rongozi joka urejeza dingoni bwa Komori. Kabati rongozi joka utongesa aniri baeze hanywa. Katulotokana ngarjo denose izorono masula. Wa Komori mjiunrao arumenti ya Komori masiwa ya Komori. Wa Komori mjiunrao vonze mwe Komori. Daruma zentimbali na mbali. Walaikum salam. Dami wae, dami nae. Dami wae, nae, onawe. Nuonese ukana vanu esituasyo ijunrao harumenti ya hatu habaha entinge jendao. Kabati madhamana kabati mruhisi ukaintia hatu ngiona madhamana bayi juamba ukana ngwarengao mishinzi au ngwaende sauyenti anzari elewane vanu bwa Komori ukana emaharakanio huja 2024 baishwa wakawanza shonga baishwa wakawai shamru wakauhisi ukana ngabo wandu waluharuma enti wa irenga mateka haba hamba hazamazi do waluma ministry waluma directori walo hizo zote pia nuonese ukana kabla ya rani janji harmaze madda zangu ngabo dossier ya hela Maria Muroni kaurindari ya mbabi vanu ngabone situation ijunrao ya huswe mwana mshwahatu mfumbuni Fatima Mzee Saidi kao yeye mkazi wa Eshesi wa Shalarenyo ijo karisa ijo nesa ukana siti wanadamu rilona hamu nentia hatu hauri tukiwa une zijiri harumenti ya hatu ekaleo karjashinda rarenga disposition raonesa utukivu nezajiria imwanamshwa hatu Fatima Mzee Saidi abonge wa Komori mjihundrao harumainti ya Komori wa Komori mjihundrao bonze mwe Komori ifo mrea ile wenro zorotoka mbabanu mananga bo wandu amararu wankonze mbahaza madzi zatulelwa zitona dignite bahari ze plaza hao pia ngwanzao visa wende Faransa ndonese ukana yembahamadzia tilaki mara ya vili yembahamadzia tilaki mara ya raru iyo timbaha mengoni mweze mbaha ni zitene ukonti harumaze mishti wazambao nuonese vanu ukana vanu bwa Komori ilimwele wenro hari haini mru wa tilaki ujoka uone video inu nambeshe yo yaishie tinoma tina umjibu tilaki haukaye mru wa mararu wankonze shangani mniko nyaswaha ya elewe vya kakatina ustaarabu ye dabala madzi ye mpurukula madzi hazalwani wana haramu yabo lazima mri hazalwani wana haramu yake mna haramu niwoneze ukana tilaki tiono video ya haho hamba ukana ngujukaunda waone wandu wa serikali wao waje wanrede nai nihonese ukana wedada haukahaini mruelewa dunia heliendao
haini mndu ujuo ndongo za husu mipaka na cooperation vanu nchi ya Tanzania nchi ya Komori uhanzana shakabati mishinzi ya kanti kirasimi ya husu nchi ya Komori nchi ya Tanzania. Nionese ukana hata gumsese homa weni ambude humedi msaidie haja hunu jana ngeban Tanzania banu rangu jana shavo ya ja Tanzania ngujo bandaya au kakaja jahunu hamisio ya daula ngujo jahuni ya unuwa gangi ya nule mvinyo yahe hata usikuwa jukaonda zahe ya ende zahe ni mweleze tulaki mramararu wankonze ya elewe hili ya cooperation yensi ya Tanzania kabati mishinzi ya kanti ya husu cooperation ya Komori na Tanzania ya husu ndongo za mahakama bodaba na abubai shwangio yensi ya Tanzania uko torenda mrunai bahari wambilwa warende mrunai siduwaze ka vice president Jamfari hakahunu serikali ya Komori wanza wamrende nai hata kwa jashinda wamrende nai pourquoi parce que kabati mishinzi ya kanti ya husu cooperation za husu ndongo za mahakama hau defa ani ndongo zote pia juzi tizamba ukanabaja delegation ya Komori wakausinya mikataba ya husu ya Tanzania na Komori shaiyo tinongo ubotila kimadzi ambaha ujoka ushinda hari ngodo waone wandu wa serikali ili warenge disposition rendwa nai wedaba yengengabo mndu wa urendwa nai ili wandu waelewe anza ntawe suje hiyo ni njaruma ze mada za niatsibanu yengengabo mndu wa urendwa nai ijokanda wandu waluharumu ezi azali habaha wafanya upeu na rohombi minuhum do ya jahunu jana gumsese homa weni ambude niwonese ukana Wakomori situation ya mwana mshohatu Fatima Mzee Saidi umjini Fumbuni kamina toramuo njoka uleleza banu ili Wakomori mbwe mato mwe mashishi wa muishie nana yesheni ya hatu ya habari za Komori ikao warenge jukumu ya ukana izorjo zamba banu wajozi tuja wazitie Wakomori waelewe duonese ukana mwana mshohatu wakomba mwana mshohatu mwenza imani mwana mshohatu mwenza biswara Fatima Mzee Saidi haparwa ho gendarmeria Fumbuni ha respecte hende voya henda Fumbuni muzishia wandu wenji wa zamba leo sisi ngarazambao shahaini mruge na yankli ya hahene hikma manabanu sisi wasaya ngari laumu woi Metre Idrisa ya jone saukana yede avoka wa Fatima Mzee Saidi amjojeleza bana ukana mru ya rengwa otage ya beharme gendarmerie ye commandant de la gendarmerie ya one saukana katujua eshambeha Fatima Mzee Saidi o gendarmerie wanti katujua hatamba athari ya husu ya rapprochement ya Fatima Mzee Saidi habe ho gendarmerie kimagui vahe wandu wa bedu gumsese homa we domola we hao Fumbuni belu ngwaone sao ukana kwa na uchilili ya Fatima Mzee Saidi eka kajahunda taratibu watawasamaha osoni mwe familia hahe abonge sisi rukahanzaru wone sebanu buwa Fumbuni surtout de famille ya Fatima Mzee Saidi ukana wanduta hasamaha eka wandu wajua ndongo za jihiri na singar laumu Metre Idrisi uliho ajitole ya hambange avoka au kamruka avoka wa mndu Metre Idrisi ngena droit yambe avoka wa Fatima Mzee Saidi ekangu juwe shatongesa Fatima Mzee Saidi yaretewa
kangu jua yashitaki Fatima Mzee Saidi shahata je hunde leo bana razamba bana kabati mru jo tongesa ya jo uonesa ishatongesa Fatima Mzee Saidi yaretewa kabati mru jo uonesa ishatongesa yaretewa hauye mru ya maret ya mshitaki yabonge ngiona toramuo kai avoka yafanya point de presse hau conference de presse yaone se ukaide avoka wahe halafu aranzikao kabati ndongo zimrapresheu oi Fatima mwanamshwahatu Fatima Mzee Saidi rone se ukana haba haijo juzu ameukana wanuandu wa ili wafumbuni wamanishihana watulanaze nguo mfano warendana nai wa dépenses de borne wandu wafumbuni ionese ulona 40 yataesamaha shasamaha ilirele wanendo bwa Komori yohuja hakingazija ne namna belu domolawe hafumbuni beluha ya vira hata yanzao ya tahwasamaha kajabira ze nurmu haukabanu mruka mgazija nge hajojua shingazija domolawe hafumbuni belu waiti mru ujua shingazija haukawe imri azalwa tuliara yefasiri ya beluha linuguru la hitwa litonamba hindu hoitwani yabo kaja joshinda ya hunde hikma ya shinde ya jue biswara ya shingazija ruone se ukana usfamadi hofumbuni ikao de mpambe ulona belu kamjajo juha mjuhe mwabe ukana nganzao owanduza Fatima Mzee Saidi nana ye wakaribu naye waje watahe suluhu habelu haukatika ukajamana na belu zinrongo za mwanamshe na mwanamshe za lazimu ziranjewa kimji shabu ya kabeluha efasiri ya beluha linuguru la hitwa litonamba hindo hitwani jinrubi litonamba hindo hitwani jinru linainifu litonamba hindo hitwani jinru jibungufu litonamba hindo hitwani ngwanzao strateji ike wanduza Fatima wande watahe beluha suluhu na vanu mruka mgazija nge hata wasuluhu kingazija iyo nganzo wa Komori muyelewendu mruka mgazija nge hajo tahwasuluhu kingazija zirongoza he mwana mshwahatu woi mfumbuni kazijafanyi wazaukana wabuhe arrangement kingazija abonge shangari jua ukana belu katina makonseye wenza hikma katina wandu wajua ushingazija ukazinumba haza madzi watanganyiha na yeye pahala madzi yode mana washinda wa wasulibam shari johanza wa Komori mkemakini muyelewe ukana Fatima Mzee Saidi homjini fumbuni ya kuyenshi arumale si wala larenyo kajafanyiwa arrestation ya haki monti Fatima Mzee Saidi habeshwa convocation hajirande gendarmerie ya Demeni ya fumbuni samahani gendarmerie ya fumbuni wamwishilia kiasi ya hao harengwa husamuroni mateka harengwa otaji shakabati procureur ujue hadisinu kabati commandant de la gendarmerie ujue hadisinu kabati juge ujue hadisinu aswilan abadan dotokana beluha gurla hitwa domolaweha ngenaezi ngufanyo izo yaone maslaha yanzao ruone sebo wa Komori ukana ritidiwaza ukana belu domolaweha haparorongo hamba ukana rekambi rekanjema izo azali asumani de umwambio yafanye ngufanyo hizo yankilo amri yafanye ruone se ndondondro ukana mwanamshwahatu woi harengwabo tina hata amri za daula
shado utokana harengwa mateka ni mndulo ministre de la défense, directeur de cabinet chargé de la défense, hamrenge mateka ya monese utungu weakange na ezi andrabo ya upeu na igozi shamvu shakabati hatamba amri ya daula mdukana honde gendarmerie leo yende honde ukana bala Fatima habuli wa dossier wa mahakama kwa tina dossier ya husu Fatima mzee Saidi shado tokana domo la weha hofumbuni tindi la weha hatoa amri wealunaezi ili Fatima ya rengo ya tabishiwa ruone sebanu kana yenge beluha waimrulo mgazija wakomori na mwelewendo yenge beluha domolaweha waimrujwe shingazija kaya josubuti ya mrenge Fatima mzee Saidi hardiende yaonese amri ukana ngeladhimu ya tahwasuluhu ranzi ewendo bomba hamadzi haukabanu belu inumba hamadzi haure kuna ujua hubira procedure za ndrahabo urenge mru otaji hardije ubira wambe ukana ngotsaho tsahwasuluhu zindrongo za vira za wanru washena mrumshe enge kweli belu linu jindu lino nankili kaya jonji ya ndrongo za mrumshe shada bakale linu dabala madzi haure ngwaja ili ya wakomori mmono juzi izo ustadhi Sedi Haruna ya zonesa deva belu na madhomana wa daula ikao belu zenongo Sedi Haruna ya kauzamba pia belu kaja shinda hata ya jusashe itwa shato kauji usisashe itwa roneso kane mwanamshu hatu mfumbuni timri ya pwasheo timri ya dhulumu timri ya rendanai shado tokana mwanamshe mengoni mwana washe wakuwania yenti ya komori harumwa mkayonro ijoru isaleo ukana isutiasu ya mwanamshu hatuwa irangwe mfumne kamtoshela nae ataje honde leo mfumbili mwanamshu hatu ya rengwa mateka wande gendarmerie wende wambe kartujwe zambe haunu haini bahanu madhoma na wandu zahe wandu wende wauzise watu ujue shatongesa ya retewa shado tokana harengwa kigozi chamvu retidiwa za ukala belu hamba ukana hizo asumanazali ya jofanya ya jomwambia hizo ndizo ya jofanya evanu belu kaurenge mwanamshe mfumbuni mwanamsho hatu umrenge mateka umrende naye azalidi ya hambia mana huzamba ukana ngojo execute hizo asumanazali ya jo hambia bo belu data owawaniao belu owawaniao ezi andrabo inu karanzao explikasyo akanyima jindu malaba madzi karado zamba ruwene sebanu ukana izo sisiri na ushikitifu ngarazamba ondo do ukana wabuhema avoka hau avoka Maitre Idris ngojo Samihi uende ujitole ukawede avoka wa Fatima mzee Saidi haukaya mruju wa isho shatongesa ye kilia wahahe ya shitakiwa eka Maitre Idris ngaona udhibitifu wa ujua ye shatongesa Fatima mzee Saidi ya aretewa yafungwa haunga wena resource ngaona source sakanti de lazima ujitamke shena mna Maitre Idris wajitamka ngeiwonesa ukana keijabidi wake avoka ya jitole yambe mide avoka wa Fatima mzee Saidi haukaka tujua ya mshitaki Fatima mzee Saidi kabati ujue ya shatongesa ya shitakiwa kabati ujue ya mshitaki hao ya tongesa ya retewa shado utokana uimwa na mshemengoni mwandu washe ikao ngwa aminiuka ngwa una dignite ngwa aminiuka na ngwa nzoe dansi ya hao yende usoni leo inu harengwa mateka hahanza sisiri wonese banu zenya swahar tahori zitoe banu harumwesu to yasei o anduze mwana mshwahatu Fatima mzee Saidi nu wakaribu nae rijom tahani ndrongo nzima basi wakomori nanyi wafumbuni wakaribu na Fatima mzee Saidi kaka mnaujua utahabelu suluhu
na nyika mtujue mwana hanyu mfio kamna ujua utaha Belu Suluhu na kajabira Shingazija haukabanu wengewe imgazija hajoka hajue fasiri ya Shingazija Belu habirinzia ikao katujue fasiri haukawe imbushi linuzana tani jibushi mjue fasiri ya Belu mba gurula hitwa litona mba hindwa hitwani chainge wa imgazija ya kanti kirasmi hajoka hajue fasiri ya obira Shingazija haukaza nungo Belu yafanya kazi jajo dungana na zinu henamna mwanamsho hatu ya rengwa mateka watu komanda de la gendarmerie ya juo shatongesa watu brigade de recherche watu ujua brigade judiciaire watu ujua shado tokana ho mahakama kwa tujua mba habari ya husu mwanamsho hatu oi henamna ya rengwa yodo yonesa o mavu maarifa ya tindi la weha hofumbuni ya rengi mwanamsho hatu mateka ruone senroba nukana wakomori rime makinisheni ukane mwanamsho hatu woi nga sima fier si wasaya au kakaja rengo ka pointi sheo kajahibwa ukana hafanya rongo itonizo shado utokane mwanamsho hatu Fatima Mzee Saidi hofumbuni kao yoyen sharment eshesi wa shalarenyo harengwa mateka haukana yo hambaze kweli yo udaili yo wakomori yo uone sauti kuivu wa heweze nongozi jiri harment ya hatu abonge wakomori rikanzari mwene sheni wanukana ezarenge mwanamsho hatu oi kazi sina hata nzia za haki shado tokana tindi la weha Beluha hatwa amri ya mrenge mateka hardi haja haba hangwanzo hari sistemu warohe wandu wafumbuni wahefami ya Fatima Mzee Saidi wendi watahe Belu Suluhu hawakati kao ngari parao efami ya he mwanamsho hatu oi ukana wati execute nrongo hauke mwanamsho hatu ngasima fieri si wangazija si wambajini ukana kajarengwa haupulivisheo wa husenti kajarengwa haupulivisheo wa husuye bavu shado utokana inuro hombi na upeu deja tongesa ya rengwa abonge wakomori wambajini wafumbuni ikaudu wafumbuni mlo karibu na Beluha linugurula hitwa la fumbuni remone seni banukana rijo jibiwa wanyifami ya hemwa na mshohatu Fatima Mzee Saidi mtitahe samaha hoseni mwa Belu au ka Belu kajaonesa ubinadamu kajaonesa au kaibanu mduka mgazija ngehajojwa Shingazija shangari aminuka Belu ye reaksio yafanya nizo ya jamba au habaha kazituonesa ukana woimrujo Shingazija shadehelila linuzana tani madzi la zalo tuliara la veo hafumbuni ya ja imana ya hele Beluha wanu mbelu imana ya kazu wayu upara usifamadali she imana ya parwa mbelu labokana Beluha linu jindu la guru la hitwali tona bahindo hitwali abonge rijuhanza armesu ala inu ya imana mshuhatu wanruwa ke makini ze roho watikeza ufanya precipitatio za ukana mtebalbala haumfanye arrangement hauka ni wandu karibu na Fatima Mzee Saidi nazimu mke mafier hauka Fatima kaja pasheo kajarenda na INC ya ukaharengwa mwanamsho hatu Fatima Mzee Saidi kaja pointi sheo kaja poeba vuyambajini sheo kaja pomji wa fumbuni sheo ya ukaharengwa mateka Shabelu kurila hitwa ufumbuni hamrenge ya mtine balbala ya mtine marisiza ngari juwauze nongo pia ili ya shangaze mwanamsho hatu abongebu wafumbuni nyi karibu na Fatima Mzee Saidi ngari mparao banu mke makini ze roho ni karibu na Fatima Mzee Saidi na mke makini ze roho hauke mwanamsho hatu woi
timpulivisheo na mke mafier nyi famia Fatima Mzee Saidi ukanga nyinya mwanamshe suja nganya mwanamshe mwenza ari nganya mwanamshe mwenza murwa hensi ya Komori. Izo dizorjo mwabiani nyi karibu famia ya Fatima Mzee Saidi. Ukamtikubali mwede mtahafata gurla hitwa ufumbuni beluha suluhu na ikajabira sistemu ya Kingazija. Haukenge haviri Kingazija ziladhimu zirengwani wafumbuni ya mbao kana ndongo kadha hata kadha kifumbuni na banu owandu wahimilia belu fumbuni owandu wa mshangiria belu wa fumbuni wauti kairi rahanu waloma opoza wa belu fumbuni. Izo kweli ngabo wandu walala ufumbuni wahimilia belu shao wenye fumbuni kwa tikaribu na belu ya bobo wandu za Fatima mtishangae mshangazi wa mkubali. Izo ndizo rakaanza ritoeze nyaswaha banu za usemwa na mshohatu Fatima Mzee Saidi mjini fumbuni ukangasi mafier ngasi na fierte ya tumba mpaka haukemwa na mshohatu kajarengwa ukana hafanya uchamfu hau hadhulumenti ya Komori hau harendenti ya Komori nai hau harende mbajini nai hau harendo mji wa fumbuni nai shaharengwa kigozi shamvu na upeu na rohombi mana belu kajazoea hurenda zema enti ya Komori kadhalika mji wa fumbuni kadhalika mbajini kadhalika itahidi ridiri mwone shezeni banu kana buwa Komori buwa mbajini vanuze nominasio zijao harume mbajini kabati nominasio ijao hasibabu belu vanu wahea hukonsultewa wahea huuzisiwa wahea huambiwa ukana nga mnome mru bahiyo nde heli ze nominasio zijao mbajini belu nguambiwa ukana tirenge desizio mi azali nga nome mru shakati na hatano consultation abonge wa Komori watukufu. Yede suala ya mwana mshohatu Fatima Mzee Saidi Ndiru wenese vanubu wa Komori mada ya vidi ngabo wandu zatu walu Faransa watu wale kalima lambao daula ya haki. Daula ya haki shasisi wasaya rajabanu jertoe toramuo ukana mruhama zuki wangu ngamu amini kaye zuki wangu Nurdini Mbaye mjini Mbeni Nurdini Mbaye mjini Mbeni ye ushante haku daula ya haki ngena shamasha siasa shabwao na ribarikishe Komori kamdo tahamangalie wa Komori owandu wa daula ya haki walio Komori leo habahar zambao bana watimizi jana na mungo mitano ngwaendao nge shikitishao kana wandu wa daula ya haki waishie za hundra hajimba swali kabati mru ya zamba hau ya zonesa hau ya onesa hau matukivu ya hayo na izozo ntipia ngarelewa ukana wandu wa daula ya haki wajihundra Komori leo ngwa wahara yoti njema hau kabanu mruji mwanamume hau mru wa uji woneso ukana ngena haki yekado kamuhara abonge wa Komori mjihunrao mko uyenshi arumenti ya Faransa leo inu mjihunrao Komori mwamba onyi daula ya haki zabarie za hundra hajimba swali hiwa tomru wa he daula ya haki ujihunro Komori yaonesa wa utukivu eske banu nyizinra abo makaurambia abo makafaransa kamro hadu angalia harumase mashuhuli ziliyo harume mijini bali nabali rizangalia ho wandu wa daula ya haki ngwa uwenji Komori ne suala ya hunde mwana nyao hajimba swalihi ngeji permete uwa buhe wandu wa wanie hajimba swalihi isonda asiri hundra obonze ebanu nganyenya uhara na ufukara kupamila apongelelo rijojiviwa ukana owandu wa daula ya haki mjihundrao Komori mjihundrao
vakansi Komori harumaze mashughuli mbalimbali ze harusi za jaya hamvuzi majilisi ya harumenti ya Komori kamili ikawa banu hata sirizamba rirongo wa banu leo namna radokana audience yinji harumaze tuzavira emezi yavira ni namna leo rilio wa Komori kwa ti interese na ze video zinu ngarijuao haukawa hafiliha na mahombe ya maele na zanuzantibe na majilisi na sashe na envelopu wadiwa za ukana si wandurongo waonga rongole yao yentini situasio ijiri huwa harumenti abonge nyiwandu wa daula ya haki mjiunda wama siwani ya Komori mjojisa ukana mrongo we mmonese situasio ikaone yujiunda wama siwani wamloma siwani mmonese wa utukivu bai jokiri ukana wanumwe rongoa wajobuha wandu wa mdungeni wanje balibala harumenti sha evanu nyi wandu wa daula ya haki mjihunda wa Komori leo zabari hindi mto urongoa ye situasio iliyo harumenti hamadizo maduhamba Faransa ne situasio ya hunda Hajimba Swalihi wanadamu wambahaza mazi wandu watawatoa ujwa utamba wajawarenga isu ala Hajimba Swalihi nuwanzuwa irende shambo kehari bala wo dekina ngwajo kaushinda wanike amri asumanazali ya rede Hajimba Swalihi na inu wandu wa hahe ye situasio ikawa ya hundre mwanamsho hatu Fatima Mzee Saidi ijojisa wabuhe wandu wa daula ya haki waonese wa utukivu ya heza hundre mwanamsho hatu Fatima Mzee Saidi wandu wa daula ya haki ikaunga muamini hena mna riwonaoze majilisi riwonaoze mashuhuli zilomi jini hatu pia harumenti kamili ukangabu wandu wenji wa daula ya haki walu harumenti ya Komori habahar zambao yesu ala ya Hajimba Swalihi nesu ala ya mwana mshohatu Fatima Mzee Saidi wandu wa daula ya haki walu Komori wasiziduku wadaza wabandaya kwa tina zuhamba shabu wa jore jei Faransa wandi sorongo wambe bala Hajimba Swalihi harengwa hafanywa nai wala Fatima Mzee Saidi harendwa nai yoti njema ngela dhimu mwoneso tukivu rangu Komori hiho yo joka umredani nai ya mredani nai rimjue yo joka umuishiliani ya muishiliani bomlo Komori nyi wandu wa daula ya haki kaiti njema ukamuhundi he Komori yezi jiri harumenti yesu ala ya Hajimba Swalihi na Fatima Mzee Saidi nyi wandu wa daula ya haki wa ngamtogo unexa example ukan Nurdini Mbaye nge Komori Nurdini Mbaye rangu ya lo Komori yesu tuyaswe Hajimba Swalihinu utidoto kari mumbeni hamadaye ne situasio ya mwana mshohatu Fatima Mzee Saidi Nurdini Mbaye zabari hindi ya tuhanziha hau ya rongoa ya onesa utukivu shamu hafiliha na majilisi na majaliko na wangari jua ukana wandu wenji wa daula haki haruma wandu jana na mogo mitanu nga Komori msiziduku mbandaya kabati uju kanganyiho katida bukangari mjuwaoni ngari wanaoze majilisi neze majaliko ya lomijini ajojisa nyi wandu wa daula ya haki mwoneso wa utukivu wa hanyu mwonese ya omuru wa wahanyu mwonese kanyinganyi makapablu wa uwanie nchi ya Komori timpaka mke Faransa nyi wandu wa daula ya haki ngio otomatiki mwanie nchi mwoneso wa utukivu wa hanyu nyi wandu wa daula ya haki timpaka ukanga nyi Faransa wandu wa daula ya haki ngwa Komori watimizi jana na mungo mitanu wa udu wa shashi wa ushashi wa wandu wa daula haki zabari hindi mto udailia Hajimba Swalihi yesu tuyaswe ya ihundrao hau Fatima Mzee Saidi yesu tuyaswe ya loniyo hau ye jimla kamili ya Komori heze nongomlo nizo eske unuhara eske banunganyi ngambanda yao eske eza hundra Hajimba Swalihi kamtutahazi mhundreni yawe kamfanya hena mnayo ngeuonesa ukana kamtina dignite kamtina uaminifu kamtina uwari na murwa ngarazamba undrobana yo tukawelewa na elewe yo tukawelewa yatielewe shanyi wandu wa daula haki makafaranta mwa kreye mo daula ya haki inu lewo inu majama jihunra Komori matimizi jana na mungo mitanu mlomi jini hatu
mluharu mahombe ya maele na ulama mihogo na ntambu na majilisi na envelope mwatoshinda mwaonesa utukivu wa heza hunde hajimba iswali mwatoshinda mwaonesa utukivu wa hunde za hunde mwana mchuhatu mfumbuni Fatima Mzee Saidi eske banu nyinyi ngamjuka urongo wandi de kamreje Faransa abunga mfanya o hipokrizi ye kalima ngamjoni samihi nge imerite unyi wandu wa heda ula haki mrongo we mwonesa utukivu mlonu o yeza hunde hajimba iswali neza hunde mwana mchuhatu Fatima Mzee Saidi réellement eske yabo yonjema yoti njema ni wandu wa daula haki wandu wa daula haki mlo harumwa plus ya jana na mungu mitano mlo harumwa jana na mungu mitano mlo harumwa nti ya Komori rangwesu kwesu tu ya soya hajimba iswalihi wandu watungu njia wa heda ula haki wandu wakao ngani wa heda ula haki nga muishia o situation ijuhundrao eza husemwa na mshohatu Fatima Mzee Saidi samahani kidogo wandu kao wa Komori muishia o situation ya mwana mshohatu mfumbuni Fatima Mzee Saidi kaitujisa ukana ngabo wandu wa heda ula haki wa Komori kamjashida mwaji unjilia mwaonesa utukivu wa hanyu heza hajimba iswalihi neza Fatima Mzee Saidi enga mlida ondobia mwanieni bu daula haki de kamreje Faransa mwandi mwadomba majagala lewe inunga ngabo waloiho ze Abdalagwa nezerazida waonesa utukivu wa husu za mwana mshohatu na hajimba iswali ijojisa ni wandu wa heda ula haki mjihunda Komori akompanye wa Komori warongo waoze kweli shamda za msiziduku Nurudini mbaye zuki wangu ni wanzao niko uste no wananyu huondwa jina wahemi jimbali nambali mda zaje ezi hundao hajimba iswali ye mda zaje ezi hundao Fatima Mzee Saidi inu hipokrizi muifanyao ngamfikiri ukana ngamjoka ureje Komori mwandi swanziha na urongoa ukabo kweli nyi wandu wa kweli ze kweli ngaranzori ziwone banu wabaha ni wandu wa daula haki mjihunda Komori na mnoneso utukivu mlonuo na mwoneso utukivu mlonuo za husu hajimba iswalihi na Fatima Mzee Saidi shangamroti uje ngamdaza oje ni wandu wa daula ya haki ni wandu wa daula ya haki mwaka urongo wa muonesa ukana Dr. Ashimet haundwa itambu harengwa mateka harengwa hamvu harengwa utaji ija hajimba iswalihi habu he pasporo ija Fatima Mzee Saidi hafanywa majagala harengwa utaji enyu wandu wa daula haki mjihunda Komori ngamfanyao na mrongoe mwone sote kivu mlonuo au kanganyi wenji wandu wa daula haki mlo Komori nganyi wenji habaha mtidunge mahombe ya maele na mihogwa nazi na majilisi na majaliko mdiwaza ezi hundawa na nyasi ranzi Ahmed Abdallah Muhammad Sambi na Dr. Salami ije itanganye Dr. Archimet ije itanganye Fatima Mzee Saidi ije itanganye hajimba iswali ngabo mbahazamazi zanzao hajimba iswali hiyarendwa nai shangari jua ukana zemba hazamazizo izo kazi tuishiliwa haukamba hamazi kedo ishiliwa sha enyi daula ya haki mjihunda Komori ngamkonti hata mwasuli Komori ay mwasuli Faransa ngemdoonesa ukana bala hajimba harengwa bure wala Fatima Mzee Saidi hafanywa nai wala Shimeti hafanywa nai yezabara hindi mto utanganyiha mwarongo wa maonesa utukivu wa hanyu kamjabwa mde mru mpwe mrusheo shange meriteu wandu wa daula haki mlo wenji ramonani ho mijini hanyu ramonani haruma za rezo sosio mlo haruma za mashuhuli mwoneso utukivu wa heze situation ijihunda wa harumenti ya Komori wa mlo harumenti yode suala ya husu ya daula haki wa Komori watukufu kanzaru wonese vanu kana
tiparo zamba banu kana la mairie ya Moroni va détourner plus de 20 millions. 20 millions. Et ala hiyo riono hosonima ancien ministre de la justice ikawa hunrubahati akana interimu ya ministère de l'intérieur Abbas El Hadi haonesa utukivu kana ila mairie ya Moroni. Ila mairie ya Moroni wafanya détournement ya 20 millions, plus de 20 millions. Les 20 millions yo ho détourné wa harme la mairie ya Moroni rizi wono harma parmi ma conseiller wa hela mairie Abbas El Hadi rijari fanya ritansaua si wasaya rihunruze sursu pia heliza kanti hele mapesa ya deturnewa ngabu wandu wa hela mairie wadzimane directeur wa ressources humaines wa hela mairie ya Moroni wadzimane dafu wa hela mairie ya Moroni wamwambia depute Fatahu ukana ekahubehe dossier inu mahakama ngarjo hamba zinji izora kanzari zambe banu yebanu wa Moroni mdazaje ala ya hede tournement yebanu ye ministère des finances ikao ye ministère des finances maba inkilo majweni wajo ufanya wadilifu e ministère des finances ni kilo majweni wajo ufanya wadilifu sabar hindi ye la mairie e ministère des finances watobe hawandu wafanya odi harumwe la mairie ya Moroni plus de 20 millions ya détournewa yebanu ye mana ye mairie e ministre des finances ya tobe hawandu wenda wafanya utundivu harumwe la mairie ya Moroni dabokanga bolie familiali haukaya yemera ulo Moroni daina marehemu Capitaine Feswali, commandant Feswali oma cousin vahe ministre de finance ulio leo ye cousin daina Feswali ngarambula nao rijojibiwa wa Moroni mjuse zitwa mane hauye mera wa Fatahu yarenge mrongo ya ronese au kari wono ola wa mabule riwono Mbahamadi ya haride porte-parole wa hela mairie ya Moroni ila Mbahamadi harongoa nongo za usuma jaya shaka jaonesa ye situation ya husu détournement ya fanyiwa haruma ila mairie ya Moroni ronese banu ukana wanunga sina ze resources pia zikanti sharka hanza ronese banu ukana wa Moroni nganya intere mjuhe za mferezinu Depute Fatahu ngawona intere ujuhe uonese wa utukivu ekakoli ukazanrabu wakabano ya hadisi yinu ancien ministre de la justice Abbas El Hadi hazone sa harumwa fikra arzahahe ya anziha harume page yahahe ya Facebook ukana wa deturnewa mapesa harume ila mairie ya Moroni abongele yo wa Moroni izoluzo bahana kanzaru wa swili wa Moroni kamla wamba Fatahu ye mdembeni wa Moroni kamla wamba Fatahu ye mdembeni Fatahu ye mdembeni ekangu rendo na hii Moroni sha Fatahu ye Moroni ekangu fanyo njema hau ede heli mfanya ubo Moroni uwanro hazi wa hela mairie waone sa Fatahu depute Fatahu mera wa hemju wa Moroni ukana ekahuri beha mahakama ngardu denonce ezenongo kao duazirenda arumwa ela mairie ni wa Moroni kamtushinda mahunda hikma poursuivre depute Fatahu mera wa hemju wa Moroni shange haruma magui na banubu wa Komori ili wanru wa ile wenro juzi mwenye baraka akauvotewa gouverneur hasibabu de Orange bahibu wa Komori ili mwele wenro mimi nina kaurongolea
na ka animateur principal wa he ye mitingi ya Mwenyibaraka dembeni. Depute Fatahu hajangu nambi ukana nganzon rongo we dembeni leo ba mimi amina fami dembeni nione se ukakiki we mwanadamu wa kweli. Leo inu Fatahu hajarede haadui ya kiki jana jeleoje monti nindili mwoneseni banu ukana Depute Fatahu wa imera ulomoroni inumba hamazi wa Komori au kade mera Fatahu wakaufanywa komision ya heheji. Fatahu havewa harumai komision ya heheji ne ministère de l'intérieur ngasine arete ngabujwa uidone soban ya chongesa Fatahu leo ya lo harumai komision ya heheji hata yanomiwa directeur general wa heheji wikiki ye juzi Depute Fatahu utorongo hamba ukana ye mrujo ya kiki wahudeya leo inungwa mbo kiki ya adui waho wedada bu Fatahu wa Komori wasawa ile waka mera Fatahu linjindu la daba litona bahiro itwani litona hikma hakamru stehi wani kamru watendeza mru ye mana Fatahu leo inu ulo mru dabo kiki ya hutendeza shaizora kanzaru wonese banu ili wandu waelewena. Fatahu linu jinrubi jinru litona hata dignite haukahonesa ukiki ukana kuna ujonda wahimilie Mamadu udwele mbele ya shanganzo ukane ugouverneur hau vice president ele o Fatahu hundu hinri honda hosoni mwazali haukatikao Depute Fatahu henamna waonesa kiki ukana kuna ujonda hosoni mwa Mamadu uhimilie Mamadu watina hata o vice president hau gouverneur ya bole lo wahimilie azali ikaubidi rihunde wandu waoneka Fatahu haimilia azali hasababu gouverneur hau hasababu vice president hau hakadha shakiki ay Depute Fatahu wandu wa Komori pia wajua kana emana ulo mru kiki kuna uparo subuti uhimetengweni hau haruma media wambi ukana emana ulo mru tikiki parce que wejindu landrabo wemba hamazi huombwa jindu bahili kuna ushinda ufanye ubahili hata ukana leo inu wa Komori kwa watielewe ukana yemana ulomru kiki shaizo retahora zambe bana yela meri ya Moroni irendwa dakandaka rizamba yela meri ya Moroni irendwa tihindu irendwa dakandaka irendwa isijiniwa ni Fatahu rijojibu wa Moroni mjusezitwa rijojibu wa ministère des finances mjusezitwa mbehe mwafanye odi parce que owandu walo ya were dafu wa hela meri ya Moroni re directeur wa ressources humaines waonesa ukana kwa na hamba ndongo za huse detournement ya huse 20 millions ye ka Fatahu hawashitaki ngwaju hamba pia ya bole o wa Komori riele wa ukana Fatahu katuhamba ala ya huse detournement ya mapesa yanu weyashangaziwa nwanro hazi wa hahe Fatahu wa Moroni banyu nga drum juhe wa Moroni nga drum juhe mwoneso wa utukivu wa heze nungu Fatahu ya zifanyao harumela meri ya Moroni hauka ya municipali ya Moroni nga imeriteu itundwa ni daula sharielewa ukana heo mavu maarifa wa Fatahu numavu daraja nubu yakaika shukuri ya njema mdu ya mrenda hizo kiki ya mfanya nizo lelo ya fanyao zimtongesa nguparwani ya ibu Depute Fatahu shaizo ni mparao ni nyuwa Moroni na nyumwelewe ukana nyuwa Moroni mtidwamba ukana Fatahu wa imdembeni kaharende njema ye Moroni she kaharende mbi ye mdembeni siwa dembeni karutumjwa Fatahu ye mdembeni he hanywa ze athari za hahe za zamani shazitendwa yeti mdembeni ye Moroni hata jafe haukabanu Fatahu ye ifaba haka na ujiwa dembeni haka ufanya yada kaja ifanya dembeni na Moroni yabwe mdembenije Fatahu kana uparo subuti Fatahu kana uparo subuti ya onese ukana ye kiki ya mchogesa ya mfanya rongo ya Wasulibala
izo nongoroloni zote ni shahidi abongenyi wa moroni nganya entere mjuhe mwaniye moroni ya hanyu sheka zingazivisa ufata uharende na hii mtambe wa imdembeni ni wa moroni wa moroni hamadanyi hafanya zenongo za hemoroni na mumwanie na mumreneme kimoroni shamtirende mwone fatahu harenge moroni haitsimbi sambwani mwambe wa imdembeni no katina athari za dembeni mbabiyo na mwele wenro ukana kabati ndia ruduka uporozi amini ukana depite fatahu wei mera wa moroni wei mdembeni ye moroni rekangurendo nai rekangurendo nro wei moroni ngarijua ukana leo depite fatahu hadiwa za zenjema za kiki pia bwa kalinu jinrubi kabati mrulo na hikma argumenti ya komoru utojwa kema fatahu ya lo fatahu lelo hoi kiki mtiliwa zebu wa komori ka hata 2016 ye mapesa ye 5 milio ya kawenda ya iramas ya toeko sio ya kiki ho trezori hoi fatahu juzi ngorambi ukana ye ujode ya kiki wahude ya lewo inu ngombo kiki yemu ibodaba dabo utona dignite dabo utona ari na murwa shenge we mugazija demana ranzora mbe ukana ingewe kweli umdulo na damu za dembeni ingewe mdulo na athari za dembeni kaja jore ya jise namna ya rejia seo hakowa dembeni we ujua ari na murwa we ujua sheo we ujua adabu we ujua mde warenda njema fatahu katuone sa geste ya zione salelo mera wa hemoroni ukana ye hapu hadembeni hakowa dembeni we ujua sheo we ujua adabu we ujua mastehe we ujua mde warenda zema abongenyi wa moroni ye kam mrendo na ini fatahu na mwambe we moroni hamada aside ya renda nai na vanu ngiona entere rijue ze sursu vanu ze malizinu za bewa haukabanu ye dossier inu ra fatahu haidaza wa moroni muidaza na abonga rijua ukana wa detourne wa plus ya 20 millions harumela mairie ya moroni ewa moroni ngamlinda ondo bia mwanieni ye fatahu ngujoka uwani ajebo ko fatahu hamenasewa imana fatahu ya to poursuivre wandu wa detourner 20 millions inu dabo ukana wandu wa hela mairie wa mwambi ya ukana ekahu poursuivre ye detournement ya 20 millions inu ngarjo hamba zinji kao wewe ngawe mengoni yule bahanu fatahu ya njabalbala engamda zaoje bwa moroni maana kama mjodo subuti mabakana we mdembeni we mdu safarini ye mdembeni yezitendwa zema shaye moroni yezitendwa zi kama unajua kufanya contraire sikari mjimana hakaulola heada yeti mdembeni kaja hatu halalika wadembeni kimajilisi jabu kama unajua ulalika michi shapatahu katina athari za ukaye mdembeni ye athari ya loni yodembeni do tokana harimda zahe hapu hadembeni shabanu wandu wenji wapu hamijini yuru bahandra kanzaro wenes depute fatahu wei habe wani kiki ende harume commission ya heji wo fahamia no mi ministre de l'intérieur ay de la justice haja harenge fahami hambe habo bangoni mtangani ha swaleju maharibi yabo weide mwana ma confiance nlo na fahami fatahu linu daba yehudi wazanje mayarendwa haro hayabo hajabo fahamia tolo ministre ye mwananya uko mwanza belu wo labandau na abunga rijua ukaimana fatahu ya lo fatahu ye mru yo hamba kiki ye mana fatahu ya lo fatahu kiki abunga kanzaro wonese abo rijaru masuje ya bilibu wa Komori ye situation ijunda harmu ambassade ya Komori iliyo armenti ya Maroku Rabat ukana ye mwana wa ambassadeur ya Haya Mohamed Ilyas henamna ya menaseu wa Komori wana wa Komori henamna ya minimizeu wana wa Komori walu Maroko ya warenda otihindu ukana daena ye shoferi wa mbabahahe ukao msalmania itanraya warenda wana wa Komori nai
wawarenda utihindu ya subutiu yamba ukana ye mwana wa ambasadori ya haya Mohamed Ilyasa hende hatange na daraja bahari mbabahe amnika passport diplomatiki ngusubuti ya domenaso wana wa Komori ukana ya utojobiroso ni mwangu kana uhunda sejuru kana urenivele wa sejuru raisi wa daula ikizorambao banu kanyi wandu wa daula mlona irumbi kanga nyinya irumbi mruna tahewana walo Komori wa Komori walo Maroko rekade presida wa association des étudiants hauye biro yende ya tahem mahadisi ya ukweli ya mbilwa zenongozi jiru harumenti ya Maroko haukaya yenti ya Maroko irengomatekani ni haya Mohamed Ilyasa ni mwana hahe ni shoferi wa hahe Msalimani Itarai na Muhammad Mbaye wa Salmani ya Hambu warengo wana wa hatu walo Maroko wawarende dakandaka wawarende tihindu raisi wa daula kweli ngabona irumbi nenti ngoshikitisha weze ngozi jiri wana wa Komori walo Maroko ngonzo wabijiri transparence tutahamwana mkomori uyenshi Maroko haumrwa hebiro ya wana wa Komori wanshi Maroko ya holeze situation ijiri u Maroko hauko wana wa Komori walembelea walo Maroko kwa tusubuti urongowa kwa tusubuti ani heze menasi za hemwana wa Yahya Mohamed Ilyasa na Yahya wa ene shofera hahe Msalimani Itandaya raisi wa daula ngamjo kaurikubali ya kana ngardo kaukubali ukana kweli ngabataho emergence ndio raisi wa daula uishemezao emergence ya ukana wana wa Komori wa dhulumihe walo Maroko emergence ya ukana ye mwana wa ambassadori wakati na posto ambasadi chado tokange na passport diplomatiki ngudo para wana wa Komori wa menase warenda tihindu ukana utojobiroso ni mwangu tina majome baba hangu kana umre nivele séjour ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu unupe uenda mno wa haya Mohamed Ilyasa ya ufanya haukaya haya weti mndo ya tabu hao utotoni ekale ungu fanyo ngombi iyo njema haukana ya haya hedi hata daraja ukana yekahalali kama namshe obiro hahe haulo teli fulani yehumwambia ukana nizingare mbabi noili uhunde manufa amjuhure renouveler jour ya 2 ans amjo fanya jao ngamjobe ha Espagne ngamjobe ha Portugal ili ya hundezo yatao ya haya Mohamed Ilyasa hende daraja kao katina nungu ya zifikiri hukana do tukaya ya hunde droit de kanape ngabu wana wa Komori watu wa mali wafanywa rongo ni haya ezemalizo wazitoa usoni mwe mwana wa Yahya ezemalizo wazitoa usoni mwe shoferi wa Yahya Msalimani ya Itandaya shazarongoza hao kazakiri wana wa Komori wao kwa tusubuti rongo hauhara hede mana warinika zenongori zambe labo kasinga subuti urizambe ukakarja hamadi wala mfu rihamale wala huwa zahatu rikinaya ngarijua ombi ngarijua unjema ngarijua we namna dunia endao ngarijua we namna enti endao bongelewe kamna ujua urishangaza ni wandu mahimilia zenrabu za Sumanazali ikehari banu enti ya Komori ngio na mavuma ngomongeo na maarifa ngio ndesao usoni haukatikao haribare nuvele wapare banu kabati mji rangwe mahaminani ya Sumanazali wa Komori yatia pare wafanyi wa renovelma ili wandu wa ele wendo ngarzamba obana eka wafanyi wa renovelma ya pare iyo tisawa nekana wafanyi wa pare Azali kaja fanya pare harumwa mji shahare nuvele pare harumwa mji yebavu yambajini mfano shabanu hurenuvele na hutia pare yo difera wa Komori abonge banu Azali kaja tia pare hena mna wandu watongo urongo wa makoti ya bleu uonesa kana ye pare yambajini itilwa kabaja tilwa pare bajini wafanyi wa renouvellement abonge nganzo uyelewe ukana vanu nyi wandu wahele makoti wale jamvila Sumanazali makoti ya brile kamtina leso ya uniko wa Komori hauka wa Komori ngwa mrambu waoni kamtina leso za uniko wa Komori hauka wa Komori ngwa mju waoni ukana waheya renouvellement waheya hutia pare
ekale azali hati ya pare ndekanga bo mji watoparo bira pare azali hati ya pare sheka azali haja hati pare ya dembe ya panda uhe ya dembeni yabo kajati ya pare yabo hare nuvele ya kaya ya menyeha izo ndeza jihiri rangu moroni owa mamora hata uwasuli funguni ekaleo ya pare yangu harangu funguni hata nyuma za hata uwasuli mtangajwa dimani iyo renouvellement shayo ti pare itilwao na mdoelewa ukana nyinyi madhuluma wandu wapeu mtona hata haja nenti ya Komori rimonese ni wanu kana wanu kamtinale soza uniko wa Komori wandu wa Sumanazali haukawa Komori wasa waelewa ezenjema waelewa zembi waelewa kanyinchi wandu mlona dignite samahani riangalie papi abonge bwa Komori kaza ruone sevana ukana manunga bwandu wawania wezi azali ili wajulwa hamademba hamazi ya hemra mararu mumtuje hamba tilaki ruone sevana ukana wajiribalbala awakana zonza bebana ili ntimizi amonzo ntimize miswe hangu inu ya baha nione se ukana ngabo mwanamshe mbajini ntiamu tina mvumbwa zina habaha ngamjo mvumbwa uso niho ikakaja directifie tiele wanrongo nzima haumbili mwanamshe mbajini woi hahadisina tilaki hamnika nrongo zandrabo halafu habaha hajita ngwanzo ya katushinda ya metrize tilaki shani uone se ukana tilaki wati mru wa ushinda unimetrize wati mru wa ushinda unibae hanywa haukana mimi tila njala haurudi shata manga mwavanse kodo dombeli halafu ruone seba nukana ili wa Komorimu yelewendo kabanu karti na usiu shabandu ngarongo wao heze ndongo ngarongo wao heze ndongo shakarti na usiu nione sebanu ukana wa Komori wandu wa hele jamvi la Sumanazali wawania wezi ya Sumanazali kwa tina hata ndongo za hamba yemba hamadi ikawa mdadzahe hamitiwa haruma muhandaya tilaki mru mdadzahe ya mitiwa haruma muhandaya woti mru joka ujani keleso wanu abangara bao bangano ni kamru hata bangano na hime tilaki nga muhambio ukana mdadzaho hamitiwa haruma muhandaya shongo mbuda enzia ya uhajuma shongo shano zonu wanese ukana irjo jiviwa ukana izo rambao banu wabu hemru yambe ukana izo mwamba onga rambao na hii shaiza azali hafanya jau hasijau kamtina rongo murahambia wa Komori kamtina rongo muambia mwari kontrario izo rambao katilo toka ufudhuli na dola uso ekamfanya ufudhuli ngarjo mjibuni ufudhuli ekamfanya rongo za kibinadamu ngarjo mjibuni kibinadamu yele woinu mndu jatila kimdadzaho ya mitiwa haruma muhandaya kujoka uja wana behindi ukumdadza hangu kajamira hautumba yanzaya hau yaze mwanashe wangu gardien ni waneseka wanubu wa Komori tilaki woi mru ikao hafanya taratibu zonti pia nge na uvu kana Idrisi mhiba majamvi hende faranta ba yeye ze plaza pia tunwa visa hende faranta nonese ukana botila pala hamba ukana ngujo kaunda waone madhoma na wadaula ilini zingarwa evanu botila kikutushina wajua shizungu na mipaka yanti
badi banu enti ya Komori raha kwa tina mipaka jimla na mishinzi jimla ya kanti kirasmi daone enti ya Tanzania hununilio botila kidaba la mazi yengewe daba wengewe na ankili hujofanya hikma aneshe hitwa haukaba enti ya Tanzania inuti enti jezenti haini enti ngwaoneshe mipaka ya hao ne sharia shao abongele woyi enti ya Komori wo wanzani ngwaona damu enti ya Tanzania wa Komori shakabati mishinzi ya kantiki daula na daula raha juzi hata jana mfomoti ngabu wakauroha wakahunu haruma usinye mipaka hiyo shara haka za kantiki rasmi haukabanu hata eti ya Tanzania wa Komori wajahunu ya Tanzania wajoka urejeyi huko Komori waje wasinye mipaka hiyo shabani eti ya Tanzania ize sharia za hao zote hama Komori na mlewa nendo kana leo inu izortahori mwarambi yebu wa Komori mwahimili yale jamvi la sumanazali de situation ukarjana ngamena ushahidi ukakabaja fanyi hahazi rangu 9h za tasi mahakama ya Komori ya paralize hasibabu mwenje hata ze dossier za ladimu ziimprime wazisinyewa zamba de lendi ya maudu yabo yentinge ndaoje izo dizortahao mbahaza mazi wanaharama mazi mapurunku ya mazi mdailie Komori mdai mwabenti ya Komori ngenda onro sababu ndogo kadha yenye wanduka wafanyi mahakama ya paralize sababu mwenje kabaja fanyi hahazi ya sababu mwenje ze dossier za lazima zifanywa jana zamba de lendi ya maudu yabo ngabafanya honrongo hindi yabo enti ya Komori ngenda oje enti to henda botina mahakama ya kweli ele woinu jana bafanya paralize harumwe mahakama tila kimba hamazi mna haramu mdazaho ya miti wa haruma mhandaya dojo kahuja unikeleso ya enti ya Komori na ukutushinda wahamba imba bifanywa wa harumwe Komori bodabala mazi badida bauhua daba uhuwa bwa Komori rikaanza riwonese banu ukana kabati nzia za mndu joka huja ya remetrize hauyambe ukana nguri baweze hanywa ngarju hamba izorono masulaha ngarju wonesa ukana osikuwa jana gumsese homa weni yambude umedi msaidie hajarment ya Tanzania ngarjua ukabanu rangu jana ngevanu ngarjua ukangevanu na yengujo bandaya kana uroha haukweli haukangujo kare mruhamada sire mparisa rijo mtamare kana uzubuti ya rohe ngujo bandaya banu hate mfumne hawe ya hoa ijao hawe mfumoti ijao kadeze ntuzahea yevoli ya dunga unu ya ujahunu shaka wana usubuti wajivenu we kaunga ujua we namna ya hatu umedi msaidie banuze mali kitila kimba hamazi uzivumbu wa oizo zenti pia yenda wene msaidie bagudura mnika kuna usubuti wende hoseni mwamsaidie botila kimazi mrumdadzaho ya miti wa harumwa muhandaya ya huzae kena ukiri uje urambie ndongo rielewe mdadzaho ya miti wa harumwa muhandaya watu halambaleso shakabaja halo atambanguo katimbaleso ya kaniyo yabo leunge na tuka ujarambe hindi hanza ritimizi miso ya hatu inubu wa Komori niwonese ukana tirenge miadi uka hamadambaye hoitanda mjini tina uzia zenongoza hangu nae badeka hahimi harongoa tizamba nga mjo zamba hamadambaye ekaye na ari na muruwa nga ladhimu ya renge mikro ya rongo ya tirume wandu ya tirume grupu ya tilaki nezemba hazamazi hauende ya onese gumsese homa weni yambude ukabale mutumne meni wala hasahani metrize hamadambaye nga wana entere urongowe uonese kahushindwa uonese ka nguta usamaha durjouzia sharaili bu hamadambaye mbabaha homba hamadi mbabaha yemmezi hamadasi karna ujo huba nafasi waitandayana mjuhele na mnamju kaurongowa shayangaru amini ukana karjanga mji karjadi ya mji karna ujua uba hamadambaye nafasi bwa itandaya hamadambaye adupanga wandu weridea ya daze iki hapo ngaru kaumba nafasi bwa itanda mjini tizamba leo ntwararu ejumwa
ukahamada mbaye ngujo jo muishilia ni bwa itandraya ya daze na balangu dovuza mndo na ngabovu wao yambia wandu warideye karna ujwa uba nafasi hamada mbaye harongoza vaturishia haparabangano vaturihimeri lijibu abonge bwa itandra mjini na muhime haukweli mrongoze mbuza mazi inu ekaye mbuza mazi ya hamada mbaye kejahima ya rongowa ngardo mwamba haino katirdo fanya video ngardo mwatake na mbabahe haukambabahe ramba ukana ekambuzi fanya mtenje yokule hasara de mbuzi izo rajo jibi wanizolo na fierte leo dabukana waitandra mjini mwede dembeni kamjeda mwamba ukana izo rahamba haji hamada mbaye izo ndrabo rimkazandrabo shamuonesa ukana kamtutaha rambe mbanongo itoka yonti ya husu haji hamada mbaye raili waitandra mjini mwende muonesa wadembeni ukana kamtutaha nambe hojuma izo na hamba yabu mkonfirme ukana izo na hamba zoti ndrabo yabu hamada mbaye mwana wa haji hamada mbaye ngena entere ya hime banu ya rongowe ya onese ukana hajatoba shahaini rudo katir do fanya video banu gardo vumbwa imba hamaji mbabae haukanga rudo kambabae mezi mbabae mbungufu shahani hundu dina nguli rumio izo nizo rudo zamba banu na iliwa komori mdoelewa banu karati na usiu ngarambao hena mna rapanga jirambe hukahamada mbaye hata kabari ngarjua hena mne mrumshahe ya koujibalia Marseille yabo ngarjua hena mne wanahahe wa koujibalia molekoli huka hama wandu watona mbaba yabo hamada mbaye ikawe na ari na murua mrumshaho ajwendandro hawi wanaho wajwendandro shangari jua uzo ntipia mruka mda mru nge mru hajo kamdea mjua mru shahamada mbaye hunrongoza hundea raili kakutunjua mindo na minga mhujuo leo inu hamada mbaye kuna ujua uke Marseille ya mndu mshaho ya doazima nkabwa ya doazima nguo ya kebala ye mru na bala ye timru yawe upoheshe ondawe bodabala mazi leo inu kuna ujua ambao kana ngondo dahoni halafu ike ye mndu mshaho ya dea huleze dhahabu zote pia wanashaho wajawambe ukana hata ipini ngazoshi kazi wa shitimu ikia na wemru msheuo dia hunikaze papie bodaba la madzi shaizo hufikiri kakarna ushinda razihunda rihambie bodaba ngawona entere raili mbabaha hoye kange mwade ngutinzu wabie hajabano Dar es Salaam bana babaha honge mwade ngutinzu wabie ne wandu wa daula wandu wa serikali inge ajibanu karnauzi wanafasi ngarjo zamba abonge hamada mbaye haini siku johea harumaze media hurongoa hamba bobashari tijatoba titabiha zerongona ziundu wale bangano na liundua dorjo udaza shamba bahaho yemezi yemba hamadi time ya damina harumazi darambali na mbali leo inu tijatoba tijatitafiru tuonesa ukana mitimezi shamba baho hakontinyo omezi karna udaza rahaili kuja zirongo wajatoba bu hamada mbaye leo inu mbabaha honge na entere ya onese bahe eka kuturongo wa mbabaho na rongowe yambe ukana ila mbuzi ya hangu ifanya mtenje tikubali kaifanya mtenje ishilia rangu itanraya hata bambao ye hambu hata ijemba jini ifanya mtenje ngamtao samaha eka mbabaho haji hamada mbaye kajaonesa bahahe hukana mbuzi ya hahe ifanya mtenje iroha itanraya inje bambao inje hambu inje mbajini ngongwe dembeni ifanya mtenje karna umsamihi mbabaho haukaramba mbuzi yeka ifanya mtenje yo ulo hasara de mwenye mbuzi abonge hamada mbaye ngasina leonti huya nane kuja rongo leonti huya shenda kuja rongo haruma zerezo zinu hizo na hamba ngari kweli ngwanzo ndaze utidoruma wandu baba na wandu wazaze na wandu wajao haukange yonesao wandu mararua haho ukaweda bala maji hamada mbaye ntina uhuba nafasi bade kauheya haruma ze Facebook zinu uonese samaha ya haho haumbaba ho yaonese ukana kajawahi afunge mbuzi ifanya mtenje na naishilia yenzayo hata mbajini ifanya mtenje tijuhanza samaha uwafanywa mtenje
kamba bahaho kajaonesa ukana vanumbuzi yo ujwa ushilia bavu hata bavu hamada wewe washilie mipaka bambao ne hambu ne mbajini hujadembeni ngongwe hujahunifanya mtenje humana hundea tizamba kana eno kati mdu ujo hundea ye ujole hasara de mwenye mbuzi mbabaho de mwenye mbuzi mimi ngami Dar es Salaam Tanzania shamimi njatinzwa bieni mru wa serikali ujabano hama mbabaho wanu mimi za mbabaho izonga mzilindo bo hamadambaye haini siku njo ufanya video bana ngamjoto wa siri za mbabaho nzijuao ili hata mpaka hujatoba huonesa ukana hujatoba hufanya nai haumbabaho mwenye huzaya yaonese ukana nja wahina funge mbuzi harumwa ile dondola heshetanda ipomwaha iyo de namna rjo urongo wa bana kamru hata habangano na aswime kamna ujua kamdo tahama bangano ya Facebook halafu mdo fikiri kanga tukaomba hani mafura rawe bo hamadambaye raidrisi homtuje mbahamadi mhiba majamvi ratilaki mre kao mtazahe hamitiwa haruma muhandaya kabajalo hatambaleso saka umitiwa karnaumba ni nafasi ngamjuhamba hizo munu masilaha ngabu wajohurongoziwa waishilie wafakiri kana bala wadaza shasi wasaya karna hujua urongo wabanu rahareja mvumbuani hata mpaka hamadambaye mwana hau hamadambaye mbaba nzima ya rongo ya unese ukana haja na utukivu shoba harazingara bana razingara na sikaru tuangaze miji karu tuangaze famii karu tuangaze rongo itoka yonti ngarjua hena mna baba hanyu walone madina ya ndrabo ngarjua ya découvre shauba handra zingara haini siku ngamla hoban njo ufanya video banu no tu huvumbu abu hamadambaye ni vumbwe mbaba hao zetwa biambiza au kambaba honge na mabanguzi mae wala juzi tizamba ukambaba ho hapa haji hamadambaye ho itanda mjini hapa roaretewa hasababu bange alibali ya Dar es Salaam ndrabu haukweli inga mwanzo rambe pia ngarudo zamba haino katizo huja hata usiku hamadambaye watongale baya ujo utahasamaha uje toba halafu haumba baha mwenye huzaya ya runese fikra ukana haja toba dordo daza sheika kazdaja rotodo hamba haini siku rongo wabanu rotodo onesa eze twabiambi za haji hamadambaye wetanda mjini no tablu mhuwa hetandraya neze twabiambi za hahe no mavu marifa wa hahe ukana banu mrujwa unkilwa zina la tumstahiki hamamba baha hobo hamadambaye hizo ndizo ranza zambe bana tuonana tena wa Komori kardakana hitwashi kardakana na banu wa Komori warongo amba hitwashi mhona rutuba likaanza ruonese kwa kaze nongonga zirutukiao kana ujwa uzidaza kakabajabu hashawiri le shawiri hamadambaye tojana tauba dizor zamba bana na tena wa Komori watukufu waheshimiwa Mwenyezi Mungu narinike joka na hairi nasi Mwenyezi Mungu yarinike musomema Mwenyezi Mungu ajailie nchi hatu ikiharma amani na usalama Mwenyezi Mungu ajailie ukana owandu watonga yole baya la Facebook linu ekawali tonga shawa aswime shawa titawe haukawa kaufikiri ukana balangwa ngwari shangazao na sisi kardia la urudi ikaza bangano ngardo hima ikaza siasa ngardo hima shoba hanu razingara banu razingara hizo ndizo rakanzara zambe bana abunge wa Komori ngardo wona tena insha Allah nguna renikezo joka na heri nasi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa na'fu minkum ngardo wona na hairi na baraka insha Allah.